Igitondo cyiza kuri mwe mwese muherereye hirya no hino, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya y'imipaka ya Afurika. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, amakuru yacu yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ku mwuka mubi ukomeje kwiyongera hano mu karere k'ibiyaga bigari hagati y'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'i Burundi. Mu by'ukuri uburyo bigaragara ni uko igihugu cya Kongo gifatanyije n'icy'i Burundi mu kwimakaza urwango banga igihugu cy'u Rwanda, dore ko bagenda bamobilizinga abantu babangisha iki gihugu cy'u Rwanda ndetse barema urwango rukomeye cyane. Ubu ngubu perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ndetse perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi na perezida Evariste Ndayishimiye, abangaba bahuriye muri Ethiopia ya Addis Abeba. Abangaba se bagiye gukora iki? Ese ko Antoine Felix Tshisekedi perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko atazigera yicarana na perezida Paul Kagame cyangwa se n'umugwa wa M23. Ahangaha noneho bahahuriye mu buhe buryo? Ibyo byose turabigarukaho muri aya makuru. Amakuru akomeje kuvugwa hano mu Burundi nayo ni uko urukiko rwakatiye Florian Irangabiye imyaka 10. Turaza kureba iby'iyi nkuru. Ni mu gihe Irangabiye yari yarajuriye mu rukiko ahakana ibyaha ashinjwa n'ubushinjacyaha bwa hano mu gihugu cy'u Burundi, buvugwa ko ashinjwa guhungabanya umutekano w'igihugu cya hano mu Burundi. Turaza no kubirebaho birambuye, turaza no kubabwira ku makuru ari kuvugwa akomeye cyane ku ideni General Evariste Ndayishimiye afitiye Antoine Felix Tshisekedi. Ese ni ideni rigenda gute? Dore ko binavugwa ko ubu ngubu Tshisekedi yahaye amafaranga Evariste Ndayishimiye y'umurengera, amafaranga menshi cyane, bakumvikana ikintu gikomeye azamufasha muri uru rugamba. Icyo se ni igiki? Ibi byose urabyumva muri aya makuru. Turaza no kubwira ko kandi ubu igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaguze indege Sukhoi 25 zongerewe ubushobozi bukomeye cyane bwo guhangana n'umutwe wa M23. N'abatindiye rero, reka turambure iby'aya makuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi, akomeje kugaruka kuri aba baperezida uko ari batatu. Mu by'ukuri bigaragara ko ibihugu bitari kurebana neza, biri kurebana ay'ingwe, kuko murabizi ko kugeza ubu umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'i Burundi wafunzwe na perezida General Evariste Ndayishimiye bitewe n'ibyo yashinjaga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amakimbirane ari hagati y'ibi ibihugu uko ari byombi. General Evariste Ndayishimiye rero akomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda gukorana n'imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo rero turaza wenda kubigarukaho, ariko munyemerere duhere kuri icyahujije aba baperezida bahuriye hano muri Ethiopia ya Addis Abeba. Ubu ngubu biravugwa ko General Evariste Ndayishimiye, Tshisekedi, Antoine Felix Tshisekedi perezida wa Kongo ndetse na Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda, abangaba bahuriye mu nama ikomeye cyane yabereye muri Ethiopia. Biravugwa rero ko perezida Evariste Ndayishimiye yahagurutse ku kibuga cyitiriwe Ndadaye hariya i Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura, ndetse na Tshisekedi akaba yahagurutse hano i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Paul Kagame akaba yerekeje ahangaha muri Ethiopia kuba agiye muri iyi nama ikomeye cyane yateranyije abakuru b'ibihugu mu nama ya 37, inama rusange ya Afurika y'Uburasirazuba, ndetse hakaba hari n'indi ya Africa Union, Afurika yunze ubumwe. Iyo rero ikaba ihagarariwe mu by'ukuri n'umuperezida wa Ethiopia
dore ko byumvikana ko ari we watumije iyi nama, ariko hakaba hari n'undi muhuza uri muri iyi nama wahuzaga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu n'ubwumvikane buke bukomeje kuranga ibi bihugu biherereye mu buseruko bwa Afurika. Ubu ngubu rero biravugwa ko Laurenco uhagarariye Laurenco ni perezida wa Angola ahagarariye bamushinze ibi bintu byo guhuza ibi bihugu, mbese kuba umuhuza hano muri ibi bihugu bikomeje kuzamukamo amakimbirane mu by'ukuri. Uyu rero Laurenco akaba akomeje guhuza izi mpande zombi, rero bose bakaba bahuriye muri iyi nama. Iyi nama ni iya 37, inama rusange ya Afurika y'Uburasirazuba. Hagiye kuvugirwamo ibintu bigiye bitandukanye, ariko murabizi ko hagati aho ko Antoine Felix Tshisekedi we yatangaje ko atazigera yicarana na nyiricyubahiro Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu, ndetse atazicarana na M23. Ariko ubu ngubu ku makuru akomeye ni uko abangaba bombi bicaranye ndetse mu mutuzo ukomeye cyane, aho bari kurebera hamwe intego bari barashyizeho muri Africa Union ko zagezweho, nko kwiteza imbere, kwigira kw'ibihugu ndetse no kwigira k'umuryango wa EAC, East African Community. Ibyo byose nibyo bagiye kwigira muri iyi nama. Ubu rero biteganyijwe yuko Paul Kagame aza kugira icyo avuga muri iyi nama, kandi binateganyijwe ko Antoine Felix Tshisekedi aza nawe kugira icyo aravuga muri iyi nama iherereye i Addis Abeba muri Ethiopia. Ubu ngubu rero bikaba biri kuvugwa neza ko aba perezida bagiye gusuzumira hamwe ikiri guteza umwuka mubi hagati y'ibi bihugu, ariko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeza kugenda bagaragaza impungenge zikomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi. Mu by'ukuri werekanye ko adashaka kuganira n'u Rwanda ku makimbirane ari hano, ahubwo agamije isebanya rikomeye cyane, akomeza gusebya igihugu cy'u Rwanda, atuka abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bakaba bakomeje kubikeka cyane, bavuga ko bishobora kubyara amahane n'imvururu, bitewe yuko abaperezida uko ari babiri bayoboye ibi bihugu uko ari byombi, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda, bose bakaza gufata ijambo muri iyi nama yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia. Uyu rero perezida wa Angola Laurenco yatoranijwe kuba yaba umuhuza uzajya uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'amakimbirane yaranze ibi bihugu ndetse na n'ubu akibiranga, dore ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza gushinja u Rwanda ko u Rwanda rufasha imitwe yitwaje intwaro, ndetse yuko rufasha n'indi mitwe iteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ibyo ngibyo u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma, ndetse no mu minsi yashize hatutumbye umwuka mubi wahita ubyara intambara ikomeye cyane, ariko amahirwe akomeye iyo ntambara niyaba. Rero uyu perezida wa Angola Laurenco hari icyo araza kubwira aba bakuru b'ibihugu byombi nk'umuhuza nyine. Dutegereje rero ko yabicaza ku meza akagira icyo ababwira, dore ko aya makuru akomeye cyane. Nubwo iyi nama igikomeje, natwe turakomeza kubaza umunyamakuru wacu uherereye muri Ethiopia ibikomeje kubera ahangaha, ndetse adukururire amakuru ya nyayo. Ese aba perezida uko ari bombi babyifashemo bate? Hari Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse na nyakubahwa Paul Kagame. Aha hose
nta bwumvikane burimo, ariko mu bigaragara ni uko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Gen Evariste Ndayishimiye aba bishyize hamwe tayari bakanga u Rwanda ndetse bagashyira hamwe imvugo zo kurusebya ndetse no kuruharabika ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse n'ahandi. Murabizi ko kandi igihugu cy'u Burundi cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gufunga umupaka uhuza iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bitewe n'amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu. Rero benshi mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeje kugaragaza ko kwicarana n'aba bagabo uko ari batatu, kwicarana kwabo ari ikintu gikomeye cyane, wenda byagarura umwuka mwiza hano mu karere k'ibiyaga bigari, dore ko umwuka mubi tayari watutumbye kugera ku rwego rukomeye cyane, dore ko binasaba umuhuza kugira aba bombi babe bahuza bakorana ibiganiro bigamije amahoro. Munyemerere twihuse cyane twerekere hano mu gihugu cy'u Burundi, turebe amakuru akomeje kuvugwayo, amakuru akomeye cyane, aho umunyamakuru Florian Irangabiye akaba yaratawe muri yombi nyuma yo gushinjwa ibyaha bikomeye cyane, harimo icyaha cyo gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro. Florian Irangabiye akaba yaratawe muri yombi, urukiko rero rukaba rumushinja ibyaha bikurikira: gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro, guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gutera inkunga imitwe irwanya igihugu iherereye hirya no hino irwanya igihugu cy'u Burundi. Akaba yaratawe muri yombi rero yagirizwa ibyo byaha bikomeye cyane, ariko nyuma yaho Florian yaje kujuririra ibyo byaha ashinjwa, ajurira urukiko, ariko uyu munsi kuri iyi tariki ya 16 urukiko rwavuze yuko ibyo ajurira byose bitahawe agaciro, yuko nta gaciro bifite. Uyu nguyu rero Florian yajuriraga mu by'ukuri kuba yaburana ari hanze, ndetse akaba anavuga ko ibyaha ashinjwa atari byo. Mu by'ukuri ku makuru twatohoje neza, ku makuru rero twazanye akomeye cyane, nuko Florian uyu nguyu biri kuvugwa yuko icyo ari kuzira ari uko yagaragaye yifotoranya na perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Mu ifoto yagaragajwe rero igihugu cy'u Burundi gihita kimushinja ibyo byaha bikomeye cyane. Mu by'ukuri barakomeza gutakamba hano mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko ibi ngibi atari byo, dore ko urukiko rwatangaje ko yakatiwe imyaka 10 mu gihome cya gereza. Ubu ngubu rero biratangazwa yuko ibi ngibi atari byo ndetse ari uguhonyora uburenganzira bwa muntu, nuko nubwo yakomeje gushinjwa aya makuru, Florian Irangabiye aya makuru agenda atangazwa n'urukiko rumushinja ibi byaha, mu by'ukuri biragaragara ko neza ari ibinyoma. Ku makuru tumaze iminsi dutohoza dushakisha hirya no hino, mu by'ukuri ducukumbura icyo yaba ari kuzira. Icyo yaba ari kuzira ni uko nyine yagaragaye yifotoranyije na nyakubahwa Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Rero igihugu cy'u Burundi gihita kimwamagiriza kuba afatikanya n'imitwe yitwaje intwaro mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Munyemerere duhindure ingingo twihuse cyane tujye ku makuru ijyandi. Amakuru akomeje kuvugwa nayo akomeye cyane nuko Gen Evariste Ndayishimiye afitiye umwenda ukomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi, dore ko ubu ngubu Gen Evariste Ndayishimiye ngo yabaye afata amafaranga hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayahawe na Antoine Felix Tshisekedi, amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga menshi cyane. Uyu rero Gen Evariste Ndayishimiye amwemerera ko nawe azamuha ingabo zo kuba yazamurwanira kugeza ikibazo cyose cya
M23 kirangiye. Ubwo rero akaba ari amabanga yatangiye gushyirwa hanze, dore ko bari barabeshye ko ubu ingabo z'u Burundi zagiye hariya mu buryo bwo gushaka amafaranga bahembwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko byarangije kumenyekana neza ko ahubwo ari ideni uyu Antoine Felix Tshisekedi yahaye Gen. Evariste Ndayishimiye ku bwumvikane bwa babiri. Gen. Evariste Ndayishimiye rero bitewe n'imirwano iherereye hano mu burasirazuba bwa Kongo ikomeye cyane, ubwo umutwe wa M23 ukomeje kwivugana abanzi bafatanyije n'umutwe wa FDLR ndetse wa Zalendo, FARDC ndetse n'iyindi mitwe nka SADC iri guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ubu rero biravugwa ko ari ikimwaro gikomeye cyane aya makuru aramutse abaye impamo ko Gen. Evariste Ndayishimiye yatse inguzanyo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaka mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi. Ibi ngibi turakomeza kubitahuza neza, ariko amakuru biragaragara ko neza byamajije kumenyekana no kujya hanze cyane. Ubu rero abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakaba bakomeje kugaragaza ko ari niyo mpamvu Gen. Evariste Ndayishimiye agaragariza Antoine Felix Tshisekedi ko amushyigikiye mu bikorwa bye bya buri munsi, haba gufungwa kw'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'i Burundi, gufungwa kw'ibikorwa bigiye bitandukanye byerekera hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero benshi bakaba bakomeje gushimangira ko byose biri guterwa n'uyu mwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu uko ari bibiri, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'i Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Kongo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu byakomeje gukomera cyane bitewe n'umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigaragaza. Wowe wahejeje gufyonda sabone warakoze cyane, Imana ikomeze iguhezagire. Wowe utarayikora reba munsi y'iyo video uce ufyonda sabone, maze tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho vya misi yose. Ciao ciao.